timu eji eri mukwetebekaniza Omuzaano ogu aho erikwiza kutayisa aba URA hamwe na season ensi y'empaka za Uganda Premier League. Mbarara City eyi omutendeki wabo yagenze Charles Livingston Mbabazi kugaruka mu Ondupalaka ekarizo omwanya gwa gatano omu mpaka za season yahwire bwayima season kwa abazaano mukaaga nabo abarimu Ivan Mbowa, Rashid Mohamed, Roni Kiseka, Ali Kimela, Salim Wood, Sam Kansime hamwe na Methodius Basebon na Kabare Kurang. Bwayima aba kugenda hati eyonjiremu Gaddafi Gadinio owaligiro mu Ondupalaka Solomon Okwalinga nawe agarukire ahati mweji hamwe na Bashir Muwesi obaguzire kuruga Katwe United. Omuzaano Yelimina bamutiraho omushango gwo kubetinga. Omuzaano defender Yelimina owa Everton yahebwa izoba lirwa katano kubasa kwehozaho amushango gwo kwezwanzo mbyo kubetinga. Defender mino myaka 24 kandi nzarwa Colombia takagambira kintu cyona amushango ogu kwiha bamusindikire barha yo mushango ogu. Aba FN bagira ngo defender Yelimina Fernando Gonzalez nabasa kufebwa munonga omusente amana no kuzubira kuzana muhendo gw'emizano mingi. Mina azanile Everton emizano 15 kandi yateba gore muyonka kuyarwa mu club ya Barcelona mu 2017. Gasha kwa Edwin Ram hamwe na Patrick Kabateri.